ma panom lampoi no bi uga kane ti chia dunya ngai kane di cha da ngai ba engu bi u pene o shiran comment ke shiran video she share bi uga ke je ene ri ga ki kene ken dial ko yi ga kane ri wan ke njen ni chelar ene ke cha da yang ngai chi ne ri sha milje chi ne ri raj ko chi ne ri raj ko social media ba sha ko raj ba rai ne ma chi ko comment njen ni to ne me kwang lo per me yang gor ka ran ba ku lo je ni mo kai lui ba de kan jai lui mo kai view ko ndo la shi ba ni ra ma kar me rai te nyam wu per ku ne ba je ne show du nyam te ne show de cha kwen ene wu jo ba je ne show du ka nyam sha yang sha ke ngi min lai wi mo yin mo ni run mo ni o shi mo run nan die wi mo ne la obie na ke nyam dong mu wu quiz ba ko shi share je lo ra video ka ma bi ngan raja ke nuori dial ke nuor ke ngwan ene raja ke nuori ke ngwan mo bi u pen ram mo my friend no biaga kama bi ngwan ne ri biaga kama jin ma innocent ma bi ni biro bilo ju palpin ngai ke ma jiyo ya chu du ngan ke biro du palpin ba ba ngai hura me sha shoni je ke jin ba yu ngai ma ba la lai ba gar me no sha shoni je ke innocent ci bi je no birano gor message privately bina gor biga ke no ne je gwa je ene ka nje no ma believe she me she larji si jo ma ngana ngo receipt ni mo we kan sil receipt ka bo kon be nyo sha de ya roi kon ran ene ko me shi je ka id na na me shi ne shi ngi tira me shwa len shure ma ngara ko tira me shwa len shure de kul ngai di ka jin me de yu jien de yu na bu si ga de ngam te ngu ngam ngai ne mu shi u kan chi til de wo lu nya de jo ma ka dong sha jin id nyo mo nyu je ngun baku bagui enje no ka yu ga ne immediately we yi ka dong le jin id de kul ngai di ko ga gi wor mo ke na no ti ka bi le jien ma de ranu go de ga re tane ngunga mo yi sho de ku kan ka gwan ka dong de ngai de ngai mo yi kan de lu nyunga enje ni okay ka ma shai bi nyo detail ndi kon enje no ko is kama sha you know the real name ko te ne ka di tin kama yen shuru panoma ma shuru yen na panoma ka wa sho is kama la ro mo is ki sha you know shuru yen pan ene yudra ne shuru mo ngai he cha bi kam ne je ke mutelle biro sha hadi biro sha shuru ento di yalo tikitin ena ko ngai ke je lar mo je biro an bi ga ka ran mu je ram mo je sha ngai yu ran enor ene ko la kok nei ko ngwa ka ke nyin ka ba ja bi shum na juba bine ko ko Nairobi bine ngwa ko Kampala ba ja na juba kan to e Ugandese e Kenyan se kar meje me she yu bi je nuor mo le na advertisement de ko ngwa ene ko fo sha ngai nuor me sha ku yu rai shi sho yu je nuor yu ko rai ene mo nuor okay sho yu je nyin ga la ku ka advertise ne 2022 ka pai world kel njen la ne ke 2022 ko sho le Christmas giveaway ko te company mo ye tia bina wo yo yi de mo ba kwa ngwa ni ba yo spin ken sho yu ne je ne ya kwa ngwa ni ken ya ka yo spin ko wona yi de ene sho yu mo manu kidin bi soje pai world keli pai wore uni ko 2022 ene jemen be yu bro ye je ne 2023 ka pai ken ka chenga die je ne sho yu bo gwar message ke je eno che chi wona we ka to ka wuki de ya la mo bi yo me sha kamna bi to nin te ya kamna je ne sho yu ra ye je me sho yu be je nuor ka ele ya juru te ni long ngana nuor me na business de til me din me sho yu gwi sin ke ka ele gwi wo de la scammer sho yu ngai no nuor me na business de ke ji mon ene kwale na video that ko che ko post den sura na ne shena ti are ngam ngai gar me na sura de sho post ne 2023 engu che ku tune ye te per han die no sho yu bo post sho yu bo ti mate ram ngaje me gar me ke ya ngai ko ne go ro sha go de lat ka media ka ro media ne to ba ro media long ba ba tu bo ro ke politics shows dan pai ngwan me sha kwar kon yan pai ngwan ru ne me 2025 nje ne ba bu to je je ne me sha kwar kon yan kala shu lo je yu je ko bina biet be mani ne je ne sho rai yu to ene me kwai pose ka na rai ka media ka ne sha go de ne lat media ba mo shi joy ne mo sha ku shi ne ji ka de joy ne de ro lat ke che biet na tie na ka changulel ka yu go de yu lat me ba yu bo pose ne je nyo enje no ra me ko go ke joy ene enje ne kwal be yu ne example ko mluwi na ma sha no be joy o shi rai nan ba enje no kwai bunyu uni shiro nan bang che tuo ko ngane ne na kete ke nyame kwale lare nya je nga yo kulu wur ya mer ke scholarship shu kulu wur ba lun cha o yen ngwa cha o yen tin shu kulu wur ba lun ene shu na kulu jo dole yo bane nyame lun
no enje no di ka tuo ka ya ka ngai ne kon enje ne kwang le lo ngai skamba enje no chai ngai ko chai ngai wo nuor me ngai de le ma jia ne ko chi te no wujan tin nuor ke chen nu ran go chi nuor ti ti ko ben tro be ka jia dia chi nuor ti di cham ga ji nuor na gu chi ne le ji ma jia enje ne shu yu nen ke ni tuo ka ka ngai ne kon enje ne kwala beler na video na ne ene ka nin me chen nin ti nang ti me bie de ti le enje no che guru ne ber sit ko je ne je me che kul jo gar sit me che jo ka ba nyo di id ko me yin jo id shangen ka ba nyo di ma id ma shangen ke yi shangen ma jak je nga ka ma ni cha de cha ko rai ko ran ko ran la de ko yin je wasa ku de ne no te ka dong cha de dong rai ka messenger ne ma ka rai messenger ba ti ma de nyo enje no ya ko rai ka messenger ba nga jo whatsapp company da men ko era ye ram ke e chwal je e company enje no ko na le ho te ya ri al ka chwal company ni ba na use come ka ba na yu be yu te lat ba ku ngitin dinga he kana mu kuen bete nuor ngwa bete jang ngwa bete ye dor ba na kule sha men sha ma enje no ko le belu na ke video enje ni kule na na u ki de me bare enje no shewe bare sit dong je mu yi sit je okay ba kon be nyos tin sha lar ko na ran ene ko she mu ne yo me yum sibit shewe ba barai kwe jo receipt je ku jo me ba bu news ma te chang ngen ba no la ngan no re e ti chak jin chi de news ke chi to de news to evidence ni ene mi chi ke evidence ke de la nga ko chang jo je ni yu ke bang me ne ke shura nen cha lar Samuel bi twang di unyal jo ni ke sin ke bang me ne so enje no mu kwayu ga ko chi jo gare sure du kwa trace chao trace ana nang ne gwa bang konte ya ensure ya ja etwo mani rega me ya ja ne enzo rodi al ke detail ma yo ko je gwa cha yukulo kamra sun ko yina wo chao je okay jamen yo menene ya bakam ne yora jamen ra mi shi yo cha yo ja ka shode ke shi yo bu withdraw ne cha regam cha je sure trace sure you trace sure na you nyo sure ya wara nen ene enje no che yu je yu jo gar ma chak ne ji kama okay ka biran lo gur rama shi chu me cha suru je ke jeme nga ene enje ni jo mu wa shani kuma de bra de blar ke de yu nga hina o chaka ni jika chi me shu me de ra me di da shu ke de na ga nga ke je lakin wa be je ti me yilar manje ne de lar chi de ga ne jin na ene chi de ga ka ra ma shi ngai ne te ya da ngai wu ga ke enje no kuma entity mu wa ke nyu ko ka je receipt ko men yo me che wa bang chao pen e gang ko customer da kar gang customer ngante ga yure ko ja ko che ngene ni wa exa ko yenan ga gwante bang tin che ran le ja cha pen e ma gang ko customer da ngum gore ya jo gata yure ya ko ja cha lo jen sina yu jen sina wo ka CID ni chano de warga ngi chao jo gare te mu gore ba gule bang pen nge ko kala shi u te warga ande kwa yu tem shi forces yu nang kangal wo sug na pan ken keme ye yu kwa me ye okay kwa lo so kwa yang lu tu mem ba news ba kon news record ni ko ne do le me lo ba pel ko ba bang news ba shuran news ma ngane ke dong wa de na wo ka bang de detail de wishes until you can ba kalar kwa ka wishes and detail ko bang ya ka shut no che ku sun te detail mun che ba news o jamen ma te ya de news to evidence ni ka biya lar nga ene ka ku je na kwa detail wo shoes ka bang ya ku chu chibile gore nga no kan wa ai wi CID ni wa detail wo je ken chela de ya lar bi ke je ba bang gor mu wa detail wo je ka chu ka ba receipt ba wo nyu ken ba wo nyu wo cha yu ja ka yu ne ka yu dandi enje ni sheyu nang no ukide so cheyu guru ma ke joye kan do kan na lo su ga je CID ni kala ma ba kon nyu evidence kongi ene kwenye ba goro yo ke shodu mana de goro yo ke shodu mo kweje kam advertisement la la karan ya milti ke do money information di kon dia chani ne na studio de meneni me tinere kwang faneken ne jini ne tele kuma ne advertisement kon la la ne re lwa ke nan kan loro ne me yang jora nuru lo ngate dem randin me shiba te ngumi le la re ken tito ti goro ke ka ba blar ene money got a war me ngani de le contribution ene enje no shi de lar roda ke chab grand la ti e gor mo baje tira me de yede ka ni al me yo ko shamne teleje kwale lo no lar ke enje no me la no ri me ke je enje de yo ku le je tin min te ne de gor nga de ne ngu ke position de dir ke enje de re no la de ko nu ka unity no ri bas enje my interest now ko nga je mu wi o da ne go
be kan ti me je be te mu be je hu da na go ke yo de sham ko do mu je kam le ke lu no ri ne che de go me te ma la ke je la no ri ti mu ti ran shang sha ko be ku le rai ke no ri shang ko me te ra me le ne ta lo de la na gwa de go le ke ne ke ran ne la ta lo be ke nu yon be te le me de ku lu shang appreciate ran chang mu yo te le je gwe ma sha monetize yo go yo like followers ke mu ni ke ka je ni rai ke media ne ni yang follow ni je ngone post to rai ke media to je me akwar kon yen enjen bo to ke kul gu te follow na ndi my page ne u kin mato ka te ruon jo le ne post enjen no di we are saving lives ne min lan ne lar ke je community shay lar rode je men monetization te yo ri je no ching ni jini ran le je na en sura ma sha je ne ngara ne sha ngi jo quiz ni je de quiz na panom lam ramatil ko ma sha merumo ko je bo kon kul nan ko ma sha ko post yo ko post ke kai men post wane ka Facebook da ne nan kon sin ne profile shi no a show de mon detail ka di altin pan wo ka photo ni nan ngan no tira madon ben wannan ngan no kwana je goron sura ran ma shi ko pose ma sha je ne nga de longa sha ke ya ke ma shi ko post ne ka tin la kwala sina kara na mu kiro la me da ban ben wone na again e pai di na ntadi pai bakel ka shangi je daro widero ka 2023 no ne ti ji comment shabi nyu ko che ga kana nje ne te yo quiz te ga ke ko yi comment ke ya video ni cha o share mene mo nje no ngan ka long ko nang messenger ka me sha Allah ko na ran le mu ne mo messenger da ne bana gul ma mo njen ngan no sura me ko post 56 minutes ago kwana gul ngajen ma sha man ma de long sha ke ya de long sha ko ene ba bana wa yo me ngadi ne to ko baro ai da falke jara en chure babu jene ma ya ger ba ngan nge je ke chu ka dier ma chai de je ba kwai la ngi ku ya goro you gare you are happily engine music last message je kwal ngi je no ene engine ake rider pai dione ke chan ka wol with the one to 2023 ene bane je ku click bane je gul temen so gor gare you are happily enjoying my money there cho yoro ke chelo cho yoro ke ne na goro ke wani cho ku ji telephone chi kam ni ane cho kul gor gare just la ne je wo e jini scammer ane cheben message ye kulare jo chilo je de mel je o ne jin nuor no sham yo ko mo message dano ban ku ke fake information ni ke ti akuli je nga cheben tu rider to ko je ke pai kel changa je pai kel changa die ka 2023 ene je la ne ke ku posted ke ngala ku advertise ne 2022 ene 2022 pai wel keli pai worewni ene ku go ne ku la lele je na Christmas ko ne woni na Christmas giveaway ko ne mo nga Christmas la nkwa la ko la yos kepi ene bete kwate ko kien yo kepi enjeno so enjeno yoko yurai wane ketin cho yu tie chelar ken ko ke keninti ketin ken ko ke kenti ene
enje ne chieng yo company dien ko e company yeram kel our WhatsApp number kere la my WhatsApp our WhatsApp ene titi top price ni ko nte ko take iPad ni here ko ye computer ken diere ro ye computer ken iPhone take iPad ndare kai na iPad ndare ke iPad nan yok ene ke ken computer ke iPhone jeno so kwana go ka detail jamen kwele insist jo nga take our WhatsApp number which mean more company dear chora ni chingi jo joni using nga na entity send the money with name my dear Samuel Bitang de union ana onjera mi chingi jo joni using ne ko yekul se ka en chori mi nga chose who is this na chori nga ni chengul jo njen chori bi yokul jatin yokul se ka kwele ti regam tile regam ma jaka yokel je jen yak rai ko ye ngun ya la don me che kul se ngan ba kul ngai di jirani to ene chi ID kul ja ID kun le jo cha jin ene jen gwa chi ID kul ja jeno company name ye jo kan company chwale di temen company yo te wani chwale ADSO group of companies in Dubai Abu Dhabi mon location ane ka bank Laila Forex Beirut mo bang mo jen bang ene na chi kule je receipt ngana rame cha chi yo ko jaka ke mu ko ye kule se ka bang shale di bang ba yo kule jatin je ni shale Laila Forex Beirut mo de mo pai mo de 3 ka pai bangwan ka 2022 mo 2022 ngale ko ngale jo she general adu ene chi general la jaka ken jaka ne tungwan eje no kwen la convince o to kwen jo ma chi general ene ne ken ya ngwa je ken okrai ne pai kel ngwa la kwe advertise ne pai wal keli pai wore uni ka 2022 mo ko kai ba kular no chakejin kishe jo ture chawo trace ko ne detail dia ti yaja tiketin mani shora ni chekulare Samuel Bitwa ane ken shu research kulolar kala shu na ojo rama shu alama yen nyala shiejen jemen ranen kala senjen so mu yu company dun ke yu tedi enjen de yu jen de garo de ran se ka sur remen je di kamal hade kel ke jen de yu jene yen mu yu kai ke ma chak ngene ti di ali ka bi ka ba yu lar ngaba na ma chak ngan enjen ken my last community